Kraljevini Jugoslaviji pred Drugi svjetski rat živjelo je 558.000 Nemaca. Slično zakonima donetim u ostalim državama Europe, odlukama Avnoja od 21. novembra 1944. nad Nemcima je primijenjen princip kolektivne krivice. Na osnovu tih odluka oni su zatvoreni u logor, oduzeta su im sva ljudska i građanska prava, konfiskovana im je sva pokretna i nepokretna imovina. Muškarci su odvajani od svojih porodica, odvođeni na prinudni rad, najčešće u Rusiju, a njihove familije sakupljane su u mestima koja su najvećim delom bila etnički nemačka i u kojima su osnivani logori. Bilo je radnih logora, logora za decu, zatim takozvanih bolničkih logora, gdje su bolesni ljudi pod vedrim nebom jednostavno ostavljani da umru od hladnoće ili gladi. Bilo je i logora smrti. Logori smrti za Nemce u Vojvodini bili su u Gakovu, Kruševlju, Bačkom Jarku, Sremskoj Mitrovici, Molinu, koji danas više ne postoji kao naseljeno mesto, i u Knićaninu. Nemci su masovno likvidirani u Kikindi, u Mlekari i u Bečkereku, danas Zrenjaninu, u Starom Mlinu. Nemački civili stradali su i u Crnji, Pančevu, Vršcu i u gotovo svim mestima gdje su živjeli u većem broju. Prema podacima od 30. aprila 1946. godine bilo je 18.000 zatvorenika u logoru Knićanin. Od toga 8.288 bila su deca uzrasta do 14 godina. Na stratištima u Knićaninu i Telečki sahranjeno je preko 12.500 Nemaca. Ukupan broj ubijenih Nemaca, jugoslovenskih državljana, je 121.209. Od strane komunističkih vlasti ubijeno je između 1944. i 1948. godine 34.645 banatskih Nemaca, od 130.000 koliko ih je živelo u ovom delu Kraljevine Jugoslavije. Većina preživelih iz logora, koji su postojali od 1944. do 1948. godine, proterani su. Danas u Jugoslaviji ima nešto više od 5.000 Nemaca.